Oi Ayu. Oi dah. Lah 5 tahun udah anak bini dek carian lah di kampung Ayu tu cik. Iya dah. Iya. Patang lah ya do tek nar sedang marandu anak baranam dak teluk dia mengadang anak orang dah. Oh Jalan tepi dak tu bini? ba. Hah? Tepi tu ba. Oh lakinya balik-balik aja ke sini nampak dia. Anak Ninur ke Patang. Inor. Iya. Nur kucing ayi mata duitan. Oh, Piti deh. bangananya muak dan. Iya. Ah tu. Lai di kampung Ayu ado nang sadang marando. Ah. Barana indah. Tapi yo lah kak gaek seketek. Oh, jando dak warna. Iya. Dia kan nais kata. Iya. Oleh ndak galak-galak surang ya. Kadang-kadang. Apa virus bekodan ndak dilolo dan nyawa. Lagi lah yo. Bujang marando. Ya dah ke permintaan udah bujang marando.
Ala gua lah jang.